دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته مجدار 2021 روزان جی روزا چهارشنبه بویار او گشتن هری سرکه و هری بالچشین کل سرانسری جهان رودانه اما حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش ببینرین هجا دو لهریمان سنور ده نابراهزین آذربایجان و ارمنستان ده شرک دشوار رودا ده انجام ده 12 لشکرین ارمنی دیل هاتبون گرتن آذربایجان جه ادعا کرد که آلیه ایریش دست پیکری ارمنستان او گود ده انجام ده 7 لشکرین مهاتن کشتن او 10 جبرین داربون دان ایواری جه ده انجام دستوردان روسیه ده دنابرا هر دو ولاتان ده آگربست هات راگاندن. جده مجدار سال 2020 و آنگوروژ راگهاندن آگربست دناو برا ایریوان و باکوی ده جارکدن آلی به هفکتن. لگوری داخویانی ارمنیستانی هزن آذری لحرم سینور ایریشی چپرین وان کرنه. پیشی هات گوتن ده ایریش ده 15 لشکرین ارمنی هاتن کشتن و 12 جدیل بون. لوزارت پاراستنا یا ارمنیستانی راگهاند کوتن لشکر کوان هاتیه کشتن و دیلگرتنا 12 کسیندن پشت راست کرد. آذربایجان جی ادعا کرد که ارتشا ارمنستان ایریش کریا و گوته. جبر ایریشا اکنین آذربایجان 7 عسکرین مهاتن کشتن و 10 جی برین تاربون. پشتی که روسیا کتناف بری آلی لسر آگربسته لحف کرن. جبر وی آلوزیه حکومت ارمنستان بانگ لروسیا کر دا کوبکه و ناوا تفگری و پیشی لایریشان بگره. تکلداری روشی وزیر پاراستن یه روسیای سرگی شویگو اشکره کر که پشتی هفدیتنا لگل هر دو آلیان آگربست هات راگهاندن. ده داخویانی آلیان روس ده افتشت هات گوتن. لحری ما کاراکلیسه شراوستیا و روش ویگا و آساییه و دبن کنترولی ده. وزارت پاراستن یا ارمنستانی جی دیار کر که به ناوبینکاریا روسیای لروشلات ارمنستانی آگربست هات اری کرن. دوی ناوبری ده سروک کنسه کیتیا اوروپای شارلز میشل بانگ لهر دو آلیان کر کلگوری آگربستا ده مجدار 2020 و تف بگرن. سالا در باسوی ده ناوبره هر دو ولاتان ده 6 هفته آن دوام کربو. ده انجام ده به قاسی 6000 کس هاتن کشتن. پاشه به ناوبینکاریا روسیای آگربست هات راگهاندنه. خیالین وان F-35 بو لینها داخوازوان به F-16 ده سنوردار مایه. وزیر پاراستنی یه ترکیه هلوسی آکار لویه که مکرهات کو جبو کرینا بالافرین F-16 جاره کدن شانده که وان لی واشنطن او به رایدارین آمریکای را دنابا پیوندیان دنه لیا دیار اف داخوازوان به حیثانیش پیکنای جه پارتیا سروکی دولت یکبوین آمریکای جو بایدن بخوشی برتک لهمبری فروتنا بالافران جه ترکیه را درکت سروکی تکنین کارین در و سناتور باب منندز گوت او فروتنا F-16 بو ترکیه اریناکه. دولت ترکیه کو به امریکای را دناو آلوزیان ده نهاج بو کرینا بالافرین F-16 جاره کدن لبر دری واشنطنیه. ترکیه جبو کرینا 40 بالافرین F-16 و 8 پارچه نوژن ین جبو بالافرین بری سریل دولت یکبوی امریکایی دایه. جبو کو اف تکلیف ایحاله میلیارد دلاری به قبول کرن اریکرنا وزارت کارین در و یا دولت یکبوی امریکا و پشت یا کنگره پیوسته. 15 مجدار 2020 لپارلمنت و ترکیه لسر پیشنیارنامه بودجه سال 2020 گوتوبیش هات کرن و او پیشنیار بودجه جعالی کمیسیون بودجه و پلاندانین یا پارلمنت و هات قبول کرن. وزیر پاراستنی ترکیه هلوسی آکار دا خفتن خواه کمیسیون ده راگهاند کو شانده که وان جبو گوتوبیجن لسر مجار فروکین شر این F-16 امریکایینه.
Senatörên dewletên Yekbûyî Amerîkayê jî li dijî firotuna balafirên şer ji bo Tirkiye ne. Serokê Komîteya Têkiliyên Derve ya Senatoya Amerîkayê ji Partiya Demokrat Bob Menendez got, ew firotuna F-16 ji bo Tirkiye qebûl nakin. Menendez ji Air Force re axivî û got, bi rastî pirsgirêkek min heye, ev ne Tirkiyeyê em dixwazine. Türkiye ne hevalbendekî NATOyê bi vî rengî ye ku em bikarin amûrên şer ên herî pêşketî bidin wê. Türkiye beriya niha ji bo kirîna sed balafirên şer ên F-35 carekî din serî li şîrketa Lockheed Martin da bû. Lê Washington piştî ku Enqere 2019yan sîstema parastina esmanî ya S-400 ji Rûsyayê kirî, ev firotin dabû rawestandin. Ji ber nêzîkbûna Tirkiye li gel Rûsya, ev 5 salin di navbera Enqere û Washingtonê de sarbûnek heye. Çavdêrên siyasî jî dibêjin, ji ber kirîna S-400 Rûsî û binpêkirina mafê mirovan, pêvajoya pejirandina Kongreyê ji bo firotina balafirên şer ji bo Enqerê wê zehmet be. Belîbînerên hêja di boriyeke petrolê ya li parêzgeha Xwîstan ya li başûrê Îranê de teqînek çêbû, piştî teqînê jê li herêmê Ertehêjiya. Teqîn di boriya petrolê ya li parêzgeha Xwîstan ya li başûrê Îranê de çêbû. Li gorî ajansa Tesmîn teqîn ji ber kevinbûna alavan pêkhatiya ajansê ragihand ku boriyên petrolê yên li gundê Ramîsê navçeya Ramiş a Xwîstanê kevinbûna û şenên herêmê diyar kiriye ku teqîna mezin bûye ji ber teqînê jê li derdorê Ertehêjiya ye. Her wiha derbarê ziyanên maddî û mirovî de jî heta niha agahî nehatine parvekirin. Belê di nava serma û seqemê de li benda derbasbûnê ne ji heştê mijdarê ve bi hezaran koçberên ku beşeke wan yê mezin ji başûrê Kurdistanê ne li ber snûrê di navbera Polonya û Belarusê de asîma ne, hikûmeta Warşawayê jê ragihand ku koçber şevê din careke din hewl dane snûr derbas bikin û got ev bendewariya koçberan dibe ku mehane dewam bike. Doh Polonya bi gaza rondikirêj û ava şêd bersiv da kesên ku dixwazin snûr derbas bikin. Wezîrê Parastinê yê Polonyayê Marzia Blačkis di daxuyaniyeke xwe ya li ser krîzê de wiha got. Divê em xwe ji bo wê yekê amade bikin ku rewşek li snûrê Polonya û Belarusê zû çareser nabe. Divê em weke ku bi mehane bidome xwe amade bikin. Hêvîdarim ku sal derbas nebe. Wezîrê Parastinê daxuya kirin ku gel balê dikişine ser rewşa ku zînca lê bişef jê hewldan têdayîn ku derbasî cihên din bibin. Li gorî daxuyaniya nihêzîn ewlekariya snûriyên Polonyayê 261 hewldanên derbasbûnên neqanûnî pêk hatine. Welatên Rojavayê Belarusê toanbar dikin ku penaberan di ser snûr re tîne da ku istiqrara Yekîtiya Ewropayê jî têk bibe. Mînsek jî van îdayên Yekîtiya Ewropayê red dike. Belêm bi Lîbyayê dewam bikin, doh fermandarê artêşa Lîbyayê Xelîfe Hafter li Komisyona Bilind a Hilbijartinê serlêdana fermiya namzetiya serokkomariyê kir. Hafter piştî serlêdanê axivî o got li pêşiya me pêvajiyeke girîng heye ji bo çareseriyê pêwîstî bi biryardarî û xebatê heye. Divê navberê de namzetiya Hafter ji aliyê xelkê Bengaziyê ve bi kêfxweşî hate pêşwazî kirin. Beriya hilbijartinên 24 qanûnê li Lîbyayê pêvajoya serlêdanê namzetiyê dewam dike. Herî dawî fermandarê artêşa Lîbyayê Xelîfe Hafter li Komisyona Bilind a hilbijartinê serlêdana xwe kir. Hafter piştî radestkirina daxwaznameya xwe civîna çapemeniyê li darxist. Namzetê serokatiyê pêşî li bangê gelê Lîbyayê kir ku ji bo pêşeroja xwe nûnertiya rast hilbijêre û got, bi sedê salana gelê Lîbyayê ji ber zilma Türk û Lîbyayê di pêvajoyekî zor re derbas bû. Niha jî ji gelek deveran komên terorîst hatine li welatê me bicihbûne. Li pêşiya me pêvajoyekî dijwar heye, ji bo wê lazim e gel bizanibe wê kî hilbijêre.
من عصر الأتراك إلى عصر الطبيعي وإلى عصر الليبيين ابتداء من الملك. Divê navberê de piştî serlêdana fermiya namzetiya Xelîfe Hafter, alîgirên wî li bajarê Bîngazî daketin kolanan. Girseya gel a namzetiyê pîrozkir, ji niha ve Xelîfe Hafter weke serokê nû yê Lîbyayê binav kir. بلی ایرو جارکدن گلی سودانی نرازیبونا خواه li dijî darbeya leşkeriya li welat diyar kirin li paytext Xertûmê ji ber destwerdana leşker û polîsan gelek kes jî birîndar bûn. Ji 25 Cotmehê ve Sudan bi darbeyeke leşkerî ketiye bin kontrola artêşê. Gelê vî welatê jî sê heftene li dijî darbeyê di nava çalakiyan de ne. Îro careke din li paytext Xertûmê bi daxwaza avakirina rêveberiyeke sivîl bi sedan kes daketin qadan. Li gorî Ajansa Nûçan ya Fransê AFP ji ber destwerdana leşkerî û polîsan gelek kes birîndar bûn. Di vê navberê de hate zanîn ku beriya xwepêşandanan bi 24 saetan li gelek deverên welat xetên telefon û înternetê jî hatine qutkirin. بله پایتخت اوگاندا به تقینان هجا ده تقینین لپایتخت کامپالیای ده سی کس مرن او بیتری سی کس جبریندار بون چتین داعشی جاری کردن افریز تقینا کل لپایتخت پیک آنین لخوا گرتن. سه چالگرین بومبایی ین لسر موتورسکلیتان لنیزی پارلمنتی و ناوندا پولیسان خطا کندن لگوری آژانسان و چان آماقی ایریش جالی چتین داعش و هاتیه کرن. ایریش سه دقل پای هف هاتنه کرن. رایداران دیار کرن کل هرمین دن این باجر جیگلک بومبه هاتنه دیتن. The hallmarks of the attack clearly indicate that the ADF-linked radicalized groups بردف که پولیسان فرید آننگا گوت گفین بومبایی ایریشکارین خوکش هینجی چالاکن ام دوی باوریه دنه که اف حجرین ترورین خواجهی به تایبتی تیمام بومبایی یا خوکش آجالی هیزن دموکراتیک این هوالبند و هاتی آواکرن هین گلکی چالاکن پولیسان دیار کرن که ایریشکاری چارمین هاتیه گرتن و ایلک تقمنیان هاتیه بدست خستن لگوری آگاهیان جکسین جیانا خوش دزدانه دو جی پولیسن هر وها 5 جی گران 33 جی برین تاربونه پشتی تقینه آگر به وسایتن لپارکا نیزی پارلمنتی کته جامین قراقولا پولیسان اشکستن داعش لسر تلگرامی دا خویانی دا و پشترجی جالی آژانسان و چیان آماقی و هات راگاندن که ایریش جالی اندامین وان و هاتیه کرن رایداران بر پرسیاریا ایریش خستبو ستویا هیزین دموکراتیک این حوال بنده که سال 2019 سوزا دلسوزی دابو داعشی هیزن دموکراتیک این حوال بند کل اوگانزای آوابو لنهال لکومارا دموکراتیک کنگویه به ناوی داعشی ایریشان که هفته این داوی گلک جاران ایریشین بومبایی هاتن کرنه. لگرتیگاه اکوادوری شری ناوبرا کومین دجبر ده به کمکوژه که بداوی بو او هر کم ده شری لگرتیگاه گوای کوی ده 68 کسان جیانا خواهشی دست دابون پلیسین اکوادور دوه بیتری 4000 چکین کو چتیان لکارگه که لنیزی گرتیگاه بجه کربون جی تنکرین. گرتیگاه اکوادوری بونه جه حساب خواستنا ناوبرا کومین چتیان جبرویه که ده هر شرکه لگرتیگاه دردی که وده
بدهان کسینه کشتن. مینا کاویکی هریداوی 13 مجداری لگرتیگاه گوای کوایل رودابون. ده انجام ده 68 کس مربون و نزی 30 کس جبریندار ببون. پشتی وی پولیسان لحرمی دست بلیگرینا چکان کرن. پولیسان ده لگرنا خویا 2 لنیزی گرتیگاه که ده 4000 چکن اتوماتیک دیتن. چکین هاتنه دیتن ده کارگاه که هستنده هاتن امها کرن. برپرسیاری وزارت کنترل کرنا چکان ادگار مویاد دما امها کرنا چکان ده آخوی او گوت به هر چکی که امج بازاری دردخن دبا که امجیانا کسی که خلاص بکن. تنی ایسال نیزیم 300 گرتیان ده گرتیگین اکوادوری ده جبر پفچونین تونتین دنا براچتیان ده جیانا خوش دزدان. لگوریدانی این فرمی والد جه 159.6 جنایتین که تینه کرن ده چک هاتنه بکار آنین. بلیل کانادا و مکسیکای جبو لحفکرنا به گلین خوجهین ولاتی خواه پیام تینه داین وزیر کاری در و یه هر دو ولاتان بریا جوینا به دولتین یک بین امریکای را لمکسیکای لحف جویان جوین و روژا پیشه میشی لواشنگتون وره لدارخواستن او دو روژانجی دوام بکه. وزیر کار دروی کانادای ملنی جولی و وزیر کار دروی مکسیکای مارسلو ابرارد جالیه که آمدکاری هفدیتنا به امریکای ردکن و جالیه دنجی لسر مسئلین که تکیلیا وان به برجواندین هفپار این هر دو ولاتان هیه هفدیتنه کرن. لگوری داخویانی نویسکیا وزارت کار دروی مکسیکای نجار وان آسره که لحفکرنا به گلین خواجهی و دیالوگه. هر دو ولات لسر سدمین بنگهین این کوچکرین جی سکنین. بریان ها هنک جنازه در کتبون هولی و راستیا لکانادای با آوه که بربچاو نشانده بو. دمه هزیران ده دیرا کاتولیک آ کانادای لپانسیونه که گلین خواجی کولاندنه کربون و 750 جنازه دیده بون. بریا و کولانی بقاسی مهه که سازیه که دنجی برماهی 215 زاروکان دیده بون. وان گورستان معامله خراب و سو استعمال لسر زاروکین گلین خواجی دیسا آنی بروژوی. جداویا 100 سال نوزدان و حتی 1909 150,000 زاروکین گلین خواجهی لوان پانسیونان هاتبون بیجیه کرن. هری کم 3200 زاروک جبر معامله خراب و به علاقاداری جیان خوش دستابون. لکانادا بارانا کج روژا یک شمی و دباره زیانک زیده لولات کریه دنوا 24 ساعتان ده به قاسی 4 سانتیمتریان بارانا کو باریا بو سدما کو خانی دنوا آویده بمینن جبرویه که کاراسته که دنجماوی کاراسته ده جکسه که جیانا خواه جدازده او به هزاران کس جیج بو جین اوله هاتنه و گوهستن. کولومبیا بریچیا کانادایی جبر بارانا زیده ارت شمتی او لیهرابوم جبر وی کاراسته کسی که جیانا خواه جدازده او به هزاران کس هاتن و گوهستن. پشتی بارانا 3 روزان یا لولاد باندوره که وی درکته هولی. لهندستان چاف ایده چاف نابینه جه قریجیا هوایی لپایتق دلهیان نو گلک زحمتی درکتنه هولی جبر ویه که جی دبستان او زانینگه هاتن گرتن. لپایتق هندستان دلهیان نو جبر قریجیا زیده دبستان او زانینگه جبو دمک ندیار هاتن گرتن. لگورنوچیا بی بی سی ده روژین پشتی فستیوالا دیوایل یا لدلهیان نو ده اورکه گازا جهری باجار گرتیه. تیگوتن قریجیا هوایی سنورین خطریه یا ریکخستنا تندرستی یا جهانی جی در باز کریه. لحنک تاخین باجیر روش به پلیا 400 جی در باسی کاتگوریا گران بویه. دلهیانو و که باجاری هری زیده هوایاوی قریشتی ناس کرن. سدماوی که جی دومان عربیان کارگه توس و بویرین هوایینه. حد دیار کرن کو آجری کو ایسال ده فستیوالا دیوایلی ده حدیه پیخستن جی روشا لباجار هینا کم باختر کریه. بلی بینرین هجن و چین من جهانی لور بداوید بن و هم ده بیشین حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار.